Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sungguh tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang Maha Rahman yang kasih dan sayangnya tiada tandingan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih alam, pembawa risalah ajaran Islam menuju jalan keselamatan sesuai ajaran Tuhan pemelihara alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.